Lahore Kapati TV. Ka National Investigation Agency nigi NIA kelakam yo pulit Crpf na Delhi namar bu ai ke Jingtip beri Shah ke India shiki officer ka tana sentet jong ke Pakistan. Ke NIA kelala bu muti ramjat ula ai ke Jingtip beri Shah ke Pakistan nadu usnam arajar arpulai. Kriyo kurup ru ek pisah ke boyo na ki officer ke Pakistan. Ke NIA kalit rayu shing bishar jong special judge ke Patiala House Court bat ke ying bishar kala ai bor bentok ke diu hadu kandro turek ujeliu. Ke NIA ka kuat bentok ke yano uniu Crpf uya kendo. Ke gajing syakam uniu Crpf ke hirian gajing syakam ke YouTuber ke Joyti Malhotra bat ke winget ke wipat na Punjab, Haryana bat Uttar Pradesh ke belasyak pengat hak Official Secrets Act bat hai kendon jong ke BNS.